INhlanhla ethi tata ngomthandeni igcokama Elisha umfokamanqele ke lapha ke ethole elinye ithuba ke eliyizingqa esivele ke lokuphinda ebonakala ke kumabona kude ke lapha ke ku MTV Base ke lapha ke ku 322. Sikhumbule bafowethu usuka kwenye interview ke lapha ke ebikade ke ibonakala ke ku 163 ngo7 ke lapha ke nakho ke sekuphindwa futhi ke kuvuleka omunye umnyango evulelwa njalo iyona ke lengoma ke igushi ke ahambisana ke noMahu. Bafowethu ake ngiqale nginibingelela kwesiqiniseko esemida abaqala ukusijoyinela leli khasi bafowethu ngicela bacindezele button ka subscribe ke baphinde balike lama video ke enginenzela wona kuze mangifaka indaba ke nitho leshisa ke zinjalo ke umthandeni umfokamanqele ke igcokama Elisha emculweni kaMaskandi ke ubhale ke nanka kamazwi ke lapha ke uthe kusasa ke si live ke lapha ke kumabona kude ke ku MTV Base ke lapha ke uthe sikhuphuka ngayo ke njalo ke igushi ke lapha ke wasethi ke insizwa ke uyalwazi ke nawe ke udaba ke wathi ke vuka ke futhi ke ungigeje ke wasethi ke madolo ke lapha ke kanyoko kusho umthandeni ke lapha ke esikholwa ukuthi ke bafowethu ke lapha ke umthandeni ke uzophinde ke ebonakala ke kumabona kude bafowethu lento inhle kakhulu asike sishayeleni ihlombe singamabhinqa sisizwe sama Red Nation sisizwe ke sikaMaskandi wonke ophelele ke ngoba ke sikholwa ukuthi kumthandeni ke ume lapha ke kufana njengakho ke kumela ke uMaskandi wonkana ke sisonke leli thuba bafowethu lihle kakhulu umthandeni ke lengoma ibonakala ke yenza kakhulu ke lapha ke ku YouTube ke njengoba ke yenze 4.6 ke lapha ke million ke viewers ke lapha ke ingoma ilokhu nje ikhuphuke into engavimbeki impela kuma trending song isahlele ku number 1 ke lapha ke njengoba ke ephinda thola ama interview abaluleke kakhulu lama interview bafowethu angenzeka umthandeni ke amfake emashezini ke amakhulu kunaqala njengoba ke siyakhumbula ukuthi uMaskandi ke kukancane ke ukuthi uvele ke ku MTV Base ke lapha ke ku 322 kodwa ke umthandeni kwenzekile lento ikhomba ukuthi ke umculo wakhe ke abantu abaningi bawuthande bonke njengoba ke lengoma ezohamba ke eyodlala live wakhona ke kusasa bafowethu zinjalo engikuphathele zona.